watching Lango News channel. Juliet, you are most welcome. Pite Kopane Dera University. Degree me achel, man to a Bachelor of Science in Community Psychology and Psychotherapy, Faculty of Medicine. Ana yero me kwanni pitien kopo pola achel ye uberni ginana tiu wate kere wala kar jongea achala kwe chunjo amad chunjo acham chunjo adong ingeche yor tikere chon atame do hamedi rome degree ikaramana tilera university kan dino biru yara na biru president alaw ja kwano binalo man one biru president Malera University Psychology Students Association dada he akari kunu beda ya i cabinet anyene do kudu kera ikin jo amemiru beri akina ge chalo tala mabedo mi tango pien nugi no neno gigi mo gachara rioda ye donc psychology ngiyo kopa kwa wich ngo miyo dano tamo ni ngo timere ni ngo bedo ni ngo kwa ni ngo ameda do en wich ubedo gina me pogo dano aput pere kwanya karani timo gino wich miro tamo nyuru ni ka wano nwa gam yi wich miyo jodo work kita miro gino work kita en idul kwana wana kwano ni konya tufal mamiyo chimi dano yo ngwa mimiren kwan ngwa mimiren ti kiden miro kwa kere iyora pola ameo ana yero kakanono dang uchaho kon wanjo apol jo kano bin onyo tomi ko rotie ko wanjo apal wi abongwen dung ya yo menina tini mana bero kisha achala bang yi ana kato ni pakak atia tera memede ikonyo jo dong ni kat kira yora konyo ke so nui neno chala nyore community peke mari community bo me tawne mi nui kwan inwonge chime wa he war do he ngwa ai neno cost units awano kwano pol kopa kwa environment tie ame nuje mame kong miyo wijo nywenne jama mumora kita jo timere kere kita me jo pete ko kana rum wadushu tie kao neni pachi wano kwano kwa family therapy tiata kawano neno jo kene cha kwano gino nyutiu gino pekire numire ntikere nyuni wan mero guide mechi me jono miyo donc pekati community duong na kwa project dushu wano kwano mekano community moro ndikere kore pe roman miro neno konyo gi ogero gi ko kata nyim kere project amerom mi gi wara nyim so jama wana kwano duong kin kar me moka dek kwan me moka dek no jama ame wana neno ti apol daina wana ti ko pe kayini woke winyu kita me chanchala lo hokere en me wani me psychology and psychotherapy en me Okello ni orienya lo kayin woke winyu yore pien peyot me kwano kopa me kwa hawidano peyot dan me yero manono do mane chane wano diere me wori community me mere me tipilwa ko nwa gam gina me nywena wijo ame nyuruni rom me tuo winy miro dok chien ni bay chingwa eno pe hodo tieni wano nok neno dang tieni skula chela miro nenne uyabo dogala pirwa kom institutions duchu
miro na no dana me tikering edge come kwa hawit in any school strike te ene duchu no wich pete kakare tino kana bina wiki unywena jama duchu wiki pola na hauponye na haipachi and duchu. So I am ready, able and willing to keep on serving my community and my country and the whole world at large. Bien ginana tione wilo baloro winyu dang mena. Okay. Poya. Yeah. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.